Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Peci Mang PDK Patroli Kepolisian Cegah Covid-19 Polisi Dulur Kito Satlantas Polrestabes Palembang akan melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker, himbauan prokes, bagi brosur dan juga hand sanitizer. Jadi kami harapkan pada seluruh masyarakat Kota Palembang, khususnya yang berada di pasar 26 Ilir, agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Salam prokes. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Terima kasih. Slowly fade away. So I start the revolution from my past. Cause you say the brains I had went to my head. Step outside, cause summertime seemed blue. Stand up beside the fireplace and take that lid from up your face. You ain't never gonna burn my